ono se wia prem to be kase bo no yede mu nkyere mu nyina da eba ebesem ye ka mo se ensmo de yebo abo no se wia prem to be kase bo no ya kuche ni nyina da akogu yen abefo tentan kase ne so a na ye dlfmonline.com eno achi no kase bo no enam DLFM yen app no ena bio sinin app no nso yen Facebook ene YouTube ni nyina da eya adwuma na ye DLFM 106.9 kase bo yi ehun foni any videos ahodo nam so a ubenya bi ahwem emere sem ye beje wadwen kire no akenkanya na eye Facebook no so at DLFM 106.9 awiai ensem titira ebedi kasiruma kotiri bi ane say ye de ne be kire mu ewo sehwi eno no ewo atwamantem atifufam na rosema be kire mu se nrada etuotu emanipa banu tim wodomawu afufuro banu so apreprade ntia ye de mu kire mu ebesem awiai Omampani John Dramani Mahama Eden Sema Tujwa HM se cabinet etimi wi omajuma ya de legal council ene attorney general ebetimi ahye eye document ni mokina idane be kire makopie mu awadentan abato mpesua so na wonom abana musini aka se kire mu se oma ya de pam enam hyehye pa mensidi gu akwa mu nti ensu eto yirifa ade hye kunkum bie no ehwa na mode mkupu anim nokura anim ni nipa ba kumpo wantimi ahwere ne nkwa nam hyehye pentira Interior Minister Den Sema Tujwa HM say yensu yire fa nipa no sese no mo mawu no eye aduasa enum. Ebekoso agina mo soafo no na hwe omanga na yafi sam so mekira Interior Minister no minyamfo Muntaka Mohammed eye mu Borak wakase kire mi say ana no mbie nka ta muto am say Ghana ade hia mo kondo sem akoye adwuma awa hobo mo okum mfa mudin mframa na okire ma sesei wo ma mo koye no yese mo kwa hwe mapo mudin mu a enimpa pode apem ene ha miensa ne moroye Wọ́n akoti HIV koti ekodi ewo ya de ni bi asra enti aye nsempi wo manji mu ensem no pina na kan wa yese onkonwa be so mo se ewia pram to be kase e wo dielo ha ne nsia e chiripo enkron kasa fidie so na ye ka mo se adwumako bi aba manji mu omudwumade omudie no e ho te pam eti mesrew me kasa bi a wanya ye wo fie anase wawoda bi na eba so awoba bedie abadi nto otu bedin Oh, ebimpo ameka say wasua adwuma apon kasibo ne beka ne say graduation. Ana say school no wakwa wi a wokopon ho ana. Ensare dwumadi ahodo bi amudi a mo behia mfidie wa titiri we fa live band ho no mesrew. E adwumako ba kopɛ. Edi da wano mo so ne ye fair group band. Tie ne ye e ye fair group band. Wano mo pɛ na mo dwumadi omudie no. E ho te ye pa mesrew de ntia. E ye na ese e be ye waye. E be ye obadi nto, e be ye graduation de ma wo no eniem. Ye ka first group band dwumadi na your quality sound and your sound so professional instrumentalist your sound so quality instruments the banana some when feeling money when about cry bomb say team na wabengu say yes what feel ya fam na opa ya chi akwan ya watema community 22 bar rose to inside honum and yebutum ya homa ni 0242 965 391 0242 965 391 and 0541 149 741 0541 149 741 Open supapa obia ajatum say yende oba Ghana hani amanoni ya de eno a anobia eno meye Lumba supa enso a wono ma nipadua no etimi ebu adwuma ye na FD enso ajatum say eye enu ntino nsa enka Lumba supa ni bia frempen 40549 889685 and 0549 436 Akenkanfo benwa yese nkondwa besoma wie no edi ameje so ya wofa ose ade oye the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma utedin ene bantwere bona na watafiri jamene Adjoa Agyei Sikapa ye da ya ho ye ba ya de kase bo no ekiri mankasa ebesemo DL News. Yamamo akwaba afitum de kanehia yen ewo Facebook ana afinse YouTube na yemfa kasebo no enchire mu ankasa ensomom ye hya kasebo na se e de afiri sehwi en nimpatem eho no ewo oman Ghana ya toye mantem na tifido fam Mr. Western North region na rahosama abeto de kasebo prono so chirim se endrada chese nipa pode benu 2 ena Wanamokra every one nsem afoforo benu
Woma pra ma pra na no wade ne nyina ne se tu aka wonom e wo mra e posifo ene ade hye wonom wasehwi eye sayira no ekwakwa bo mu pa ho no ma ne nyina ne se ade hye wonom wasehwi eye sayira no e wo mu krom ona mu hu ne se Ghana Police Service enkura bata wo wasehwi wi oso eye Divisional Police Command wo ma ba honom e kire mu am wo bo apro sebe ya o manyim enubone atuatesa enipa bi enum nubone da bi ada wo mde dinsem hu no wo mbeboa na eso atumi aten wo kirem se mo koye na obi ho no won shop tonton ne ma ne aba ede na wotun me hwehwem mo na mo ton tramo wa ha na wo osanyamia mo hwehwem sam ne mebo ne bi kirem se edu babu na mko pi owira ba akoso na owura ne mo tonton no mo kirem se police ni kirem a wono no tonton tramo ne ade na osu openi en kra bi anim we me tonton sa ne ma ne ade am no Adjoa Agyei mre na oni die ka se wotwetwe nkomo kirem se papa yi kura no ohwe ne mo tonton na nka ya de boni be na police so dabi abi wo tonton tramo nti ya chew be se ma ye nko so dabi e de nko a me nko kura na mentemu ase ba ya police no so wuchiri wudi wo ye den kura bekọ ene mebu na okura mbu fu se e de ade nko an ya ye sabi o manyim enipa bi bokro no ebinim na nkwantempon so ewiadwadifo ne akwantufo manyim muntumi tu omo so sanche omo nyina nwieye ne yatie krom na sabi obi akwafa bonsam ta wi na wonom na sa sesa batwutu atata na sa de omo nte ase ene mebuni ne apozi fokwesi ani ene tuato ene tinten nipa banu tim kacham afoforo banu so tu aka mo pre na no wade nye pa anya semkuma kram na nka ne kirem sei eba ne sa pe na mebunu no kokko pai sei tawu omo kirem sei de be apozi fo ne no motena yenye yi no mo wade kwatwaja ede to apozi fo atena ya eno no ewo sefi eye sefi twabo so ene ne ben eye sefi eye sayira no krom ho no machine nyina dwere ben na me ka sei no ade hye waka sei kirem sei enipa ne bia bra enipa banu nso awu enti won besre wo man Ghana aban na won ka biewum sei enipa bi da yaresabia e doctor fo gina wo so ni senti abamrem na nipa wo prepare no mase wo yade eno wachi nso enipa wo mawu no aban e ma tante ne yadwuma sabia wo man yatim na nipa bi enum dubane a eno nche tutuo na kunkum nipa na pre nipa eto na bobi yam ebi nso na mabu enti sempenifo meka bia ma wo nte ase ekora ne sensem we mu no ena aposifo pore nwotwe meka sei se hwiyo so Divisional Police Command kirem sei anama matuo no omo ntena nchen kakra na hwem mapa enkwaso mfanfa anama amutu ye no ho visa sabe kwabo na nipa bi nim nubo na kwakye na se wakotutu akum nipa de omanga na mna no enkyeresa na mna de hye a wo mo sehwi ekasa ye no omo akosem no ebinie Nye nipa me say na twa ka mo nipa num na ba ko se nyante ne ka so tia so nwie oni nyante ne ka na me onu di I confirm so mo free se ba ko lojuma wodi o store oton dress mo na momo na anwa mo na no pa ye ban fo ni bi ko wuram ye bi ye mu bi so ye ofie ye ti ya ne say ya branch no police fo no me nsa ba se o mo nse police atade o mo ba ho be ka se oton chamo ama mo ye certain so o nyina mo hu bi sa o mo ye no mo che so o mo de ne ko ti o mo de ne ba kwa no mo fro mo police car na ba police car ba mo de ne she ante ba go bi e professor ma mu fa no do bi e professor ma mu fa no ko mu tutuo na ba ante no bi e professor do ye o fa ni bi e o fi ni fi o fa no ko na fu e na etu ni ko shi aye o no de sisi am no kese on ka transform o free da ba ante ba ko so sa no ma ni otuko wo di ni juma o tini storm ama etu ni ba ko ko ka na agu na ni ye mama na so kra pi o no de si am no kese de ya ante ni nka so tia so wu de enya ante ni nka ye ni aba ko so abo ni bi ko ka ni nan o no so tia so wu se wo ni na ba ko so abo ni bi aka ni sa o no so tia so wu aka che mu san tro for say police for anesa ira no mai ani ni ye aya de se sa se si na emrante nko wura ma anka ade so mu nkwa mu so mu ti fo mu nko sa enti mabai mo ma ba so nte se bra police for ni abebo wa no efi na kwa de ye hia police ni bia so be twa mu po ye kwa so yesu ye ni abre se se de omadi amaye no ye betu o mu so ka efunu zu kura da abali sa no ya mrante so mu kre aba police for ma me fa amu no enti o mu sempa ti mo ma abai ani mpa yifo mu ka bi o asonte DLFM 106.9. Eni a wuti adehya wonom wo sehwi. Eye sayira no. Ene wo sehwi dwabo so bense na mu kirem sesese no. Anama wa Ghana Police Service mnante ne tru no. Enya de ombetumi ato akoso ne wo maye adwumante free ne ko matana wo mahye no. Omo hia police ni bia mpotem honom. Omo kwatena mba bi no so entena mba bi fi se o manka betumi abɔ mo ho pan. Emu kiremu na wrehosem no na wiai no. Yede asumui.
Yantoa Kasiabone so no Ghana Mampeni John Dramani Mahama Eden Sama Tuja Echemu say se cabinet etimi ewie bibia no mu wi omadwuma ya de legal council ni attorney general ebetimi ayenhwehwemu ede afa 1992 ya mamra ne ho se ne beye mu nsakraye no betimi aye no Mampeni Eden Sami atuja ewa abra mo ye sign off ceremony ede amama foforo so na musifo mienu a Omowo eye Jubilee House won kan pupni mantam hanom eye kitan sabosom ne de toso enso e won fimpi mienu ne aduonu nsia yimu na namusifo mienu eye Her Excellency Giga Simons ono eye outgoing Switzerland ambassador Ede Magana sanso na Her Excellency eye Bernice Owen Jones ono eye outgoing Australian High Commissioner Edema Oman Ghana no Mampeni John Dramani Mahama ekasai echemu sese no ade omatimi aye adwuma akom anim ye pan so mo hwe anim sa cabinet no ebetimi ehie fiada no edi yanim se ne ebe ya ban position paper no omo betimi ewie bibia ewo mu no wi a na chese legal council ene attorney general so no afa be na watwe ba kwa na mienu na omatimi aka abomu aye nsakremu so ewo ye 1992 Ghana ya mamre anim na etimi aboa no chemu omo wie bibia ya dia Constitutional Review Committee report any aya government position paper no mbekani na abomu e dia ma Constitutional Review aya implementation committee no sane ebe yomo so no ebetimi ahya aya nsakremu na senatimi abo oman Ghana esansa mamna no asom oman Ghana ye papa panti so mutimi aya nsakremu ehye sane ma bi ewomu no ntimi embo aman na so mutimi ehye na so mo sakremu a ebetimi abo sane ebe ya mfi adi enim no oman Ghana so no bibia betimi akosoye. We've gone quite far. Cabinet is meeting on Friday to complete the government position paper. After that, I think the legal counsel and the attorney general will take about a week or two to put it all together. And after that is done, we'll, together with the Constitutional Review Committee report and the government position paper, we'll hand it over to the Constitutional Review Implementation Committee to kickstart the process of the Constitutional Review. The 1992 Constitution has served us very well. It's been one of our best constitutions. And that is what has, been the underpinnings of the Fourth Republic. And the Fourth Republic has lasted longer than any other republic in our history. And so we believe that any tweaking of the Constitution will only go to strengthen it even more and make it a living document to take us for the next 30 years. And so we appreciate the support that you have given. Eni ya uti ye Ghana Mampeni John Dramani Mahama. Yemfree Ghana Mampeni yem papa John Dramani Mahama kache na yemfe ne mfanchire mu nyina kra opremante nkopie mum ewo adentan abato mpesuaso na municipal chief executive officer MC ayebaka ne saban anamsini de madehia wanom ewo adentan abato mpesuaso eyo niminyamfo Christiana Ella Esinam Nongo wakasa akirem sei ana no adwade atwam na wotwe ene nsubra ne to man Ghana mu a adehia ye won kran ene mmemmia pi yemfa ye ho ani tesenya asem wa chese nsuo yira manfo ma chese nipa pi na afam hwere monkwa afoforo pi nso yira japade ne dan ya budie ye kan kra ye hu anom na wokirem a na senka twede ya mpoyankopon din sei ono nimpotem ho no mode chese ewom sa to ye ncham no itisi Ghana ene nkran pi de nanso nipa ba kumpo ni tiranka obi asumpo ne ho no ma ne dan tumi bugu ye na chese ne shepa mesiri gu akwa mu nti ena ma sa nhyehyɛ pe koso me nsu etɔ bibirebe kunkum adehye no adehye wono mo wadentan abato mpesuaso no obi ada ne ho entim no minyamfo bo moden ede ene DL kase bodwetwe nkomo ekwa asoronko so a ewo mense no assembly ene wo kire mi sei hyehyɛ pa eye mense de agu akwa mu ne yade aboa pa efri sei mense no di kan ehun sei omen na di kan no na so ahwe oman Ghana ewiem sa kyerɛ so abɛkasa kyerɛ mi sei afiwe ya afi ba kwa nso beto ye pam nti obi ana ne ho so na mote ye pam modem ma mo ho ye America tente e ba modem ya fa mpinifo aka bi ewom efri mansenem ekwa mmea hodo pi titiri mmea hodo am nso to a ejiri fa no kɔ hwehweye wodan esi nso mu pɛ na madwira to agu waye bibia esi nso kwan no maye from te bo aye pam ne nso to ye ejiri fa nkra ha kunkum nipa no modem yankopɔn mu kura nim niem enya ade etumeji nipa bi adakra edifi ne nsem ewa dentan abato empesuaso na oniminyamfo Christiana Ella Esinam Nongo akase kirem sem sanje shepo mba modin di animu di kan ebubu eye adan bi esisi gatemu nyina firi ho no mo no enne ka ho a emma inso etoye no entimi amfa nipa bi agapade entimi amfa nkom
na wa kyerem say yemfa nto ade hye am mo adentan ene potema nim say mensen no bekoso agina no mananso aba adwumade ahwe na mo mmade ahwe ahunu say nipa bia de wote adentan abato mpesu aso ne mensen mo no ne ho beto no say be ye nsu etotoi no entimi kofa ne kra emfa nko ene mo jom mmade atie mesiesia kam afi nso bia de dan bi sia nsu ayire befa no no wo me mo yini nyina afo no mo kama say be ye ho no mo be ya kono no bi kura mpo kondo so person ni sika ebe shemputi obabode bo be bia adwuma ho na bona de shemputi mo no mo nso no o manya adwuma ayem me wo faase ela de nsem sei eto me wo faase be ma 10 gram wi na ho fa adwa no opoku active anim Monday tonight and then I recorded any major casualty and as I say not any major flood, and this is because first of all we engaged in rigorous dredging. For free flow of insurance again, and then not a CC waterways. So no, in making sure say with the permission from the regional minister and other key stakeholders, no, you dream go from telling ama insurance manako. Last week, we making sure say apart from say be got no, be got no bridges and market cano, the stress is Senebeya and by to me, I hold in the kaka. Kasa bridge neighbor so no nya free access ebe ko nkofo ede na ne kura me wafa asefo a ne din do no nyamfo Christiana ella esinam ndongo ekiremu sei sesi amekesei adantan abato mpesu aso wone mensina ya krado padom mbade agba pro na o ma hwese nipa bia da wo sidam potem ho no no o tumi krata esefata efisem enipa pi tumi kosi dan o kiremu mensina man krata egitum etimu se wonsi dan no na so ba kwa hwena no krenim nto kiremu asesi mu mfa anya kwa adwera kura omba mmade anhyehye pa hodo atumi ahunu se nipa bia da obesi dan wa dantan abato mpesu aso no o wan krata se medimu kazibo ne beka se permit ansa na dan wasi no mba na woni bi nso de ya dan to awa se mo bebu ato agu na ja emra ene wadi pa bi se mpeni se patapia peto ya na mra ene de woro kiremu asesi no sana mompana mutu no beboa pa na adan beresisi babia emra ne hu kwa bebu nyina to agum na wo besre o my Ghana sezesi amekese no enkra wo premante musuafo awo made amomutu mi sei obisi dan de si babia ensuo fa yemuntungu na ho na mo na ho kama na ensuo nyini nkofa nipa ni senti obesre mensere nyina ana mopa ne adantan aye mensin na tuo ne yade pa boa wo panto obi atu se na beboa se be ye ensuo totwe no enkoyi ni fanfa de hye ewo mensere ahodo no onso o kire mu sei e de kire sentrefo yepo de atati AIAM say you assembly there was spatial planning committee approving permits among conform visit dina out of the spatial planning there were technical committees permits no adwuma ni ajade but Adentan municipality introducing it before you apply for permits when you apply for permits, before we give out the permit, the technical team will go out and go and look at where you want to build. That's a baby. Over build, they will dine a waterway, they will deny you the permit. So we are putting up preventive measures. Young chairman won't see dino or so answer. I can say you could treat a dynamic because believe me or not, only a man. Ultimately demolition because ultimately so be abomagate made that same thing nothing now who did that pro and I say yes my back you back up drink from no system into no we stop it right from the beginning even making sure say a giant put in no say water way so there's no way we are going to grant you that any awuti ye ono ne aban enamusini e demand shiam wanom ewo adentan abato mpiso as mechira municipal chief executive MCE edema adentan municipality ni din do ni nyamfo Christiana ella esinam nongo ena wote ne nkana mane boye nsem training Emmanuel Poku adusi dedo abona mane se DJ active na dia mane boyin efiri kabo premantemu adentan mensenem ebesom yen
Yentwa Kasiabone so na Minister for Interior Muntaka Mohammed Mubarak nsema tuja chemu se nsuyire no esiye ewo Ghana mu efiti aya omobobu sunima besi aduonu nkru nim na chesenya asem ketwa ne sese no nipa hodo amato anananom ewo nsiedo duasa enum asese omo hwehwe emu ensia esansa emahwa anya ade omo ni bebi asa nipa ensia yi akɔhye no de nsɛmi atudwa ɛwɔ mrahwebedwemu ndrab nada kitansa some ne de toso enso ɛwɔ mfimfim yenu ne aduonu nsia yi mu ana soafo kyerema mfimfini mantemu nkranpupni mantemu ɛne framantemu ana chesensu yiri etimi ɛfa a wɔma na chese nipa hodoɔ na ato anananom ɛwɔ nsiedo ɛwɔ bosomi a etwa mu no no kyerema ukɔ mfimfini mantemu a yade nipa dun wɔtwe ana ɛto anananom ɛwɔ nsiedo ansakra na ya omabobo som ne de toso aduonu nkru ebi nso esiye ewon kranbupni mantem hanom no kirema de esiye ewon kranbupni mantem hanom ne de ya de omo se nipa dumienu ana ato anananom ewon siedo emu nso nipa nso de omayira omo hu omekira kwan na Adjoa de etwam ya na chese omo sanso ehu nipa baako edeka ho a ekoye nipa dumiensa asese nipa omayira na omo ye nso ne so etimi ate abensia amobo omhomodin asomsa ebetimi aka nipensia no na okofra mantem so yade a ensuyire no etimi efa wo ma nipa bebre na so ana omoto anananom ewon siedo nti ayeso afo ekasa ana ochemu sesese ane de nipa hodo a ato anananom ewon siedo efa ensuyire no eyiri ayamanfo ewon Ghana mu no abeye aduasa enum no de semse edituja to collect for Central Region a week before the 29th. That's when they had their biggest disaster, where in Central Region we lost 18 people, and then about 18, and then about 58 houses came down. Obviously in Central Region, most of the houses are attached houses. But for the 29th of June, that happened in Accra. The record we have, those who lost their lives are 12 and 7 missing. I was told that yesterday a body was found. So if it was found dead, that means it takes the dead to 13, missing 6. Volta region also had some missing, and then the record we have is that 4 people lost their lives. Anything goes by, if you have to do anything by, that means if you add the 18 in the month of June, you say the 18 plus the 12 or now 13 plus the 4 in Volta region, that takes you to 35 with 6 missing. Or because since morning I haven't gotten any brief to confirm that one has been found. So if that's not confirmed, then you have 7 dead, 7 missing and 34 dead. But in terms of displacement, it's really massive because Accra alone, those who were displaced were 58,000. But interestingly, Mr. Chairman, this conversation, someone said so much information, the conversation is never ending. We were trying to house people. We have 3 shelters. The gender ministry had a shelter that could take up to about 200 people. We had one at Ashama that can take 1,000 people. We have these bank beds that can take 1,000 people. In fact, we were preparing additional mattresses that could give additional places that people, because there were offices that we could use for people. And then we have one by National Security that can house about 300 people. Chairman, we were going around asking people, come and let's go. And people said, no, just give me the relief item. I have a cousin who is assisting me. I have a niece, I have a brother who refused, and we say that because you are displaced, I'm going to use the ability to force you into a bus and go and keep you where you don't want. DLFM 106.9. Eni ya uti ye Minister for Interior Nyonyafo Muntaka Mohammed Mubarak. Yantwa Kasiabone so na yankwa so anyirama Ghana osofo ono no hwe omen yafisem eso mechira Interior Minister oniminyamfo Muntaka Mohammed Mubarak nensem no do so pass wotwe ho wi na ode sema to dwa kirim sei dan sei na mpenifo bi enkrata mu to honom se on besre o Ghana de hye wa wo konda sei o Ghana ho ba mo ko ni nyina no pam adwuma ye no ba modin abra na we no kwasi woni baka ne se vacant ekwan bada won bebepa adwuma na be ye nya sika nya bi fa hwefia na o kirem bi enkrata mu to na adwuma ko no dosam ene ye o Ghana asrafotom metra Ghana Armed Forces foi military foi soldier foi ka hom Ghana Police Service eka hom Prison Service eka hom
Ghana Immigration Service eka wona Ghana National Fire Service odumi jafo yi ena Ghana Force to line 10 santre edo mudin koye omo yele bom ka kira omo se ma modin kwanim na monkrata aye no ese moba na ehwe mapo mudin mu se sabe mu ni yade bia betuma ha nipa na betuma ya dwuma na che na Ghana ho ba monsema konkan a bra na ehwe mugya mfa ma no kire bzo ma modin a recruit omo wiem koye asisa na mokoye test na mokoye nipa mogya mu wie ya ede na yehuni o kire ma human immunodeficiency virus e twene tie kan say HIV yade kwade awo yade no omo kirem se na ya mandatory medical screening upo wumpo so mo hwe oni paduam ene wo ye ho akura mo hwe oni paduam omo ko hwa yade na etu atesei chese mo kirem a chese yade na dore Ghana fo emaya ne mnante wan sesa be nokomoa no esina yi moya mo wa ye friend say me ngo faade wo mo modin etu abe etwa abe ohun akokono edise akokono o kirema Ghana mante ene mebunu maye no emu pode baburo be ya pem ene ha miensa 1300 applicants o martin yade ne asrasre moto am nyina se poto na ko piem wo eye parliament eye assurance committee anim ewe ndrada ene openi kirem say hwehwema mo ye na beda di perfect say say no ehu hia pa so mobade asa hwem ni nyina na betodwa say enya de wa tesanya de hwehwe manfo to o manimu no ano wadene na HIV ne de na ano waden pam na mutaka kirem say applicant no na omo abomwaden atwetwere nkata de asane sene mo omo aka nze osimesi say de ade na ye no ma disqualify o but o man kirem emo anti azeze we nti naja wunya kwanya nkosomo ma na momu no omo de contact numbers kan ho say wonti bibia se de nti ampanifo abomwaden ama wan qualify na frɛ no momwaden ama opunum no mu kirem de nti akoba say wo no ebia na nka osafata wani abade gideja osifita kama nanso sade ete no omanga na hoba mbokuo ndie wapomuden tumi mwa mankoye adwuma ene kirem a sesi sa yade ye da omanga na so ye fa ne se HIV no yade bia ha adwen na onim na sasabe okwatwa de hye onkratem so osimesi ye kwahwe wapomuden no wanya HIV yade ni bi ekoba ne sa wote a shock keke wahwe a obegu ehwa yo hoba poposa ma hwe abeto aya no monse do o kirem a wohwe wiase nyina so aso ehwe ahombambo ensam so a na asa ya pomuden ensam so a omugye mu no ehu nyanza sabe yade bia ehu sa no obeka kire obi mpofre mu ase osimesi yade se ne wanya ohun ese bo made ni fa ni ne fa cancer mu tete na dada na ansa na waka ni santi sa wuji hu atinye se de ndino ma disqualify mode ana fra wonom no mbeka kire de nti a nka wo safata na nso ko ene enya efrita sabe o ma na yetimu no yade me na ye adwuma nti dodo na no bia na nka udi mu pa ho ofe ka bibia da fine na nso HIV ni wanya bi na okoye adwuma small men wakwan yade we na nje bekun saade a omo ntumi mmeka ho nsɛmte no tena baabi kakra nsam o chemanya wada yade ahodo pi na ho no ma sa nyade no edosom na dodo na no sɛ utumi mo maden akwara sabe mbetumi asade ma yade we na sia tu nanso obesere won krata asɛm won saka afre wonom ne no mu ni nkomo wakire honom no momo wa na wapomuden nsɛm konkan ne momu no bo moden sɛ nkase oba mabuda bi obi wo chema dodo na akwa na adwunum hawo enipa no owa adwunum hawo nanso wonim enti wu se no obetumi akwara sabe yakono maboawo ya me ya atoma ekwa we yesi fufuro be bia nje eba ne sana ekwanya ni bia sa betumi anya dwuma ni bia enti maba mu kura yade ne de nipa baboro 1300 omanya HIV ewo manyim enti yanka nkyere mu. Well, I remember his here when we were discussing the argument. Let's send them the results. And then I remember, the recent recruitment, we had, I think, about 1,300 or so that were on HIV. And then they said, can you imagine sending somebody a results, telling the person that you have HIV? That's not the procedure. The person has to go through some orientation. So one of the things that we did was simply to say that when you get disqualified, you are given a contact to reach out if you are interested in knowing the details. Then when you call, then they assist you to let you know. Because interestingly, some of the things that we realize are treatable. So people need to know and then also get treatment so that subsequent recruitment they could join. So you need to know it's of interest for every person that got disqualified to be interested in knowing what was the cause so that at least you'll be able to those that you can treat. Hepatitis B, if you have cardiac issues, maybe you've had some major surgery, drug, DLFM. mental, and all that. A lot of it
some of them I believe you would help you be able to get out of it, especially those who had mental issues. People may not even know that they are having mental issues, but these are things that are easily treatable. So we encourage everybody to try and reach out. Don't just say because you've been discovered you are no longer interested. Be interested, because it may be something minor, it may be something major, whichever it is. If you get to know, it will be of great interest to them. But the reason why we didn't send the results directly was that we don't want the shock. Even based on the WHO guideline, there are certain ailments you just don't throw it on the person's face. Oh, you have hepatitis B, you have HIV, you have that. So that was why we didn't send the results directly. And yeah, Adjoa Agyei Sikapa. Enti me wafa se oniminyamfo Muntaka Mubarak Mohammed. Ene we kire me say nka akwa ahoba mmoku adwuma no bia ye na say wanya results ne so ade no amfa wade o ma disqualify na nso man kire mu a ensempi ne wom ebi a wode na promudin sensem na nkonka ne enti ne so mo de results ne san ebi a na wakonya shock, fear and panic. Bonso ho popo say yi no ampupuation nso to ndo ahwe beka tasabura chew ubewu enti na man fansen ne wono HIV yes ne se de Ghana fo na praprekiri no ahomete pa enu nti na mo results de na bia wode na kwaye sa fa che wono mpa na mum de aya na aye no di wan kansa dummo se ne so bi so ekoye na se akoba ne sei no na oho no ma na ne nsan kan results se nim ya betumi akasa na wakwa he status na te sei because ba ne sa na yade bi e be ha dwen ana mu hu ne sei ate ase ba ne sa baby bi e wakakra nti sa na ade na kwaye nti no te sei no aye nsempi wo krum ndo hu ne yakwa na eyi no okọ bi na eho nsam te sei yamfa ope na wona na ampupuation enti aya mu hwe ne yi kakra mayen na yento akase bo no so ne mo nwura ehomasua mum na wache hene osagefo amwatia ofulupenin wakasa akirem se obesera aban wasera wo pa akirachira adwuma ya ade a eye papa akirachira fo adwuma na eye pam na so ba Ghana mu pa wo working conditions na tan ebon obi ba kira de sa amfinhia bi wonye yeda obi ba som so manyonia acha yemfie nan wa prepare kire wo kwa ne cars ontumi nkan ne dan ontumi nkan insase ontumi nkan ema mo ho afa bia nso ne bia da free e wo mem ko mo sky wo mo dia na kirem se obesera man ekwan am da akirachirefo afa so no yade nsani akirachirefo bre na wo konkurase bia na wo hwe ma friend bi o mo suku kom se de tena to nkran ha no ne kumase ne yade a tum say yes Adjoa nipa ne bi bre pam edu bi sound senti mo fra we nso ba kwatwe exams wo mo no mo wankan nya na kwatwe pam se mo fra ne bi bre pam enti obesera ban se de akirachirefo ne bi bre wo man ni mo no ye mo fra da achi nyina ya akirachirefo ya na nso edu ba bi akirachirefo bedi mpo edin wo hwe cheche ne bi bra ne sure no se de ya ye asete abofre okwa wagon enye enti obesera ban se ne manim nya no mane mfa akirachirefo emfa ni agro baako bi se ye kan manga ne mpuntuo pa de a na akirachirefo ye ntumi enso mfom kram na oche hine kirem se obesere wo man wo hwe kan tabi say Singapore man no ene Malaysia man na hyehyɛ pa wo man ye pa de ma akirachirefo ntumi filifam o mabo ne mpuntuo pia ba akirachirefo hyehyɛ ye penti obesere ban oyen hyehyɛ pamfa mo akirachirefo na mo bre too much wo man se unse sabe won wa teaching class ya foundation da benda na kwala ofi na pa obeko school no pass wasi no akonkran ana ko secondary school bi answer be yi onkan na tisa enti o man wa ya team ese ma teacher fo no nyam edoso because ye nyina na teacher fo ageni ba biti ene na ko so me ko pedi ma bi na ma nye bi dia ya ba ko akochi ya ma teacher fo ho se so e won no ma ye nyina ba ye akrachi fo won na ma ye nyina e ma yesu ya ade na ko so Singapore no ba teacher fo adwuma no enough of we are well respected. Malaysia is the TMA Medinja say Singapore for any Malaysia for South Korea. Who could be sound and the other Maya crew it will on can be school some and infrastructure. Any school some any puntujuma and I'm on my year into a best man at for Monka one pam. Now and watchy and or chehene as naturally say, or the other side at the toe of my Ghana, a bayanim say. Edu pempen so aban moa na onvasika emfa magana contractors na munyi kwan ne kama na Ghana 24 fa kwan so ye ho han na nansen wo hwese de yakwan ne bia ya enye o utu kwan abebra sa chese kwan fu abefa so no e de ade a enti obesra ban omo no homoden a
na contractors no sika no mo hia wontua na yakwa no mo nya ne kama eno agin so sere contractors ahoto no kiremu a obi abanya tua ne kadada nanso obeye kwa no wonye lakada sekal sa kokwasa na manfo na mane o kiremu a amasa ma kwan yenye ne mfinhia pintem ni a contractor agye hu sika die bepem sam na yekesei wo mo nyeye enti obesra ba mama made no mo contractor ne bituja no mama de o madi sika o munya adwuma na mo magana akwantempon no enye so mo trouble na Ghana for tu kwan ye firi afam eba ne sa dwade ye be kwan kan de sa de o man ye be bragu kwa ene so o kire mu sei e de kire wo man Ghana de hye ne mpanimfo infrastructure mini akwan ai be twa atoko mu a ne yetumi afa so ne yetumi ma economic life ayi enti aban ye bibia o momode na bi esika wo bia on ko be na contractors na ene minister ko abu afu wo ye ma won juma ye nka so be yo na juma no ye half na ama sama kwan na fie duni a ti ne ti e ku nipa e se go forecast minister of roads contractor ka ya mani sika bebre aye ni kia akwa no so onyo enti esra o me kasa na contractors no so onyo wajuma na simafo so ohunto na ochiman atias wa ewe utimu se o pese untumi ni ochiman na atiro o kwa wa fa wa hema ani untuma ani portmanto na okọ na untumi ga se okọ na odi nkrobi ka kwakọ enyi emaso ye ma okwan ebi antias ani a woti ye ono ona waye ochehene osagefo emoatia ofulpeni ena wote ne nkan yenyina we so na yankan kan wadwenkyere ni bi na yemfa nsomo ewo kasebo no so ane ye ko Facebook no so me wo fa se piaga dia ba ena wo so hwe live edifi achem asafodi aka no jo kokenkan o party headquarters yenyama nyosem yemfa nya hwe na Kofi Parliament dia ba na wo say Ghana is free forever na odone man Ghana pa dia news na loud and clear inside agona bo bikuma apa na dia ba na me wafa say eye Sandra Beka dia ba na wo so ma ya ha o Nhyiraba Kwadwo Sammy P ene Adjoa Agyei Sikapa wedding ohwe life edi free time free zone na kasebo na ye taxi angaza na odencha kase ema mama odobroni presra ya minhyira ni pino badoro bakwaso adone sa akopem ne wuda ene ode aka ho edi aba na Richard ahwe dia ba na wo say Nhyiraba Kwadwo Sammy P ene Adjoa Agyei Sikapa wie edamase pa na adwumaden sonko a mobo esom my Ghana kasebo ne moda na eye official sweet like bed meat imo de sa no manama na enam DJ Ghana feel ni so gbetire station DLFM next ode asepa ne excellence worker ye ede asemo main we ye DJ Ghana man pa na ode ba no se kasebo ne napo bam ede kasen na ode aka ho ede abam na me wofa se dolo ye Adjoa de aba na so ma ya ha o dad Lumba ba Sammy B now here life edi free Christian village achemota na ye hote say ye ho ye pam na wase dia news na ja wo papa no na po solofufui getting to dear power sport eye team ni nyina da mu nyina se pa mo ye so brutal mate na ode aba na mo fa say comfort meti dia aba na wo so ma ye ha o na wo fa Sammy P ene Adjoa Agyei Sikapa in fact wase dia news na ye fire page dem se buruburu pam na the happy glorious birthday eko e dia ma eye anti aye awonye eku anti awenye eku owo eye sehwi di na eden no no okay say sehwi dia fine ko me spellings na dia ba na dia sa na me bo no e kire din enti sehwi o say blessings yankopon hia no pa no nya ne kese pa anti eye anti awenye eku wo sehwi ya me hira opinu awoda no onye ne so me wo fa se comfort mati ono se me prepare kire emfa mounti adwenche na amade baa na yakenkan awie no na esika awoda bu mebɔ ne tew na enkrata ya me wofa ase di baa aya asemo krom nnama aya deja okrom na say adi we die isra aya deja che say ananu ya me wofa ase bi ko na ade ya mo say na no zia no agency adwuma ya omokan no abanya mfa wo se da bi na abanya mfa wa die ntira na wa mfa we na wuyi anu sen na amakroma yehu ayese hu dios na wo se wo ka kire nipa na obe shock you so be talent na won tro won portal mu na wo hu se mo kire ma nipa na nkasa personal a sanka bebo what you say na we ya o kan de minimum obi sana so disqualify make say interior minister say mu status na nyefa status and now so timi kire mu sam paso wo is na your status is no good at all wehu ntino dia ya no omambia me free mu Kofi Belinda dodoa abaya de bede mienu abaye motel ne yenso so na Adjoa Sikapa magina konwa na me wofa se
Belinda oye adwuma o DLFM kyerem se ne na danfo ba kudi na woda de din e de Teresa Nana Agyewa Teresa Nana Agyewa na ye ne birthday na Prince Ajete na wo kyerem enne na de nyina otene so na wasode oso na papa bi me wo fa se ne din de ye Teresa Nana Agyewa yakopon de afe ba kwa kan fe ne kopon nya okese wate na onfri adom kwa tente na onyi che na wie no. Yes, ready, happy birthday to you. Teresa Nana Agyewa nyamenhira pino awoda no. Onya ne sonko wei Efre Prince Ajete ene ode ebaye. Na wasande ba bio say Anjara Ajete oya nurse ni ene eyo birthday. Enti Prince Ajete kuro yei. Emembe nu nyina ohyehimu nyina happy birthday. Enkwatenti na onyiri che na wasrade amount me wafa say agudin de Anjara Ajete. Besa Prince yen kancho so do yi pa. Yankopon hira wo. Unu abusia nyina wanya mukese ompeje mu mfra adum kwa adum enkwatete na onyine kire ene na abusia nyina asra de mamom entimu ofa se nurse ni Angela Jete ya menhira opi na onyo kese wei Efre Prince Ajete no se yemfa oda we no yemfa ema wo me ofa se Belinda na tedodo ahema na ode awudai ede ba ya kase bone ye de asi emusemufo ne ye Maze Mebelantwi ene se mu ma ye champion tede de ekopie mu e wo Facebook ena YouTube akase no nya bi ehwe yem. Me wafa se ene kwato akusie mpia wi enso apia wia Emmanuel Poku adusi dedu abona man se DJ Active eboy okase bodem DJ Zigibi echinchim kase fremfo ma de sumi ya wia yi akenkafo ye banu 2 edi amje so ya wofa ose Adjoa de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hoteden ande bantwe bona na otafri jamene Adjoa Agyei Sikapa anem na ne ene Adjoa wedding last one be ye kuroma yehu ana last one be ye kuroma yehu yesi Adjoa Agyei Sikapa u share de kuroma no aka je se kuroma yehu yesi ana second na ne no muntaka ma kuroma yehu hu diospa e ba mo nyina monitor ade hye Give us P capsules.